Ayi nangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha ngithathe ngivulele gate lasekite 30,000 ngizokhona ukuvula leli ngeke ngikhona ukulibiza ngeprice phela before uvula leli linye kumele uvule leli linye kuqala phela leli linye mangahle ngibhabaza indaba yakhona ukuthi imali ina ngiyantshela ngibona ngama-hawks kalana ngaphandle abanye beni bayokuthi mina ngithwele angisho niyazi ukuthi thina abantu abamnyama vele ukuthi njani umuntu angaqala ngaba namashumnyana vele kuqala kuba nezinkulumo zokuthi hawu thwele uma sininini ngizihlalele lana endlini hawu nabo abanye abantwana bayadlula lana ngaphandle omunye uthi nake kabo mshana omunye uthi sekanemoto omunye khona lapho uyavela uyaphendula uthi sekanemoto ngisho uthwele ngalezi nkukhu nale pitbull hawu sesifike kanjani lapho hayi no umuntu uniyamloyisa shem shuthi lana ngiyothwala khona ngibuzile imadlanga commission nethi ngidle imali corruption fast bese singiyokhola ukuthi ushingiwe lapha yokunini ningibuza ngayo ningaze ningishaya I am 100% sure vele ukuthi emakhoneni nibhizi niyangihleba lapha nidase kanemoto ujikela ushingweni abeka phansi phezulu naye angana-net yazi mose lokishini bahlezi banamatiyo abazicreatela wona mabahlezi lapha baphuza utshwala bebhanki especially amajita yes amajita wamanje ahleba ukudlula abafazi futhi bangabona indoda enemali phela amajita indoda enemali ayithanda ukudlula intombi zabo baba umuntu angakhansela yonke into ebayiplenile nentombi yakhe just because uhrotman bayanthize siyendaweni so uthetha ushingwe yangathi yazi nathi ngiyomshayisa iround lapha eMahindra fast cause ngimuzwe ngatata ipholo selimdinile ufuna imoto ephezulu manje ngiyazi mos ukuthi iMahindra uzoyithola ngama-great deals mawusebenzisa igama lami so I had to be there to help ushingweni uthi ipholo uyalithengisa so vele umuntu olifuna kakeze ne-600,000 alithathe fast phela ngale 600,000 le Mahindra efana nale nengihamba ngayo uyayithenga phinda abuyele ichange yabo 360 something thousand mangabe khona ukuyithenga cash uyakhona ukuzibhadalela lapha boma 4.3 per month cabanga ubhadale 4.3 for i-technology engaka mara ngimjuthile ukuthi angathengi yona at least athenge ibhaga ngeke sambe ngama-private car sonke at least makuvele umuntu lapha athi uyathutha sikhona kumlayishela umbhede sibe ne-extra plus nengoma yawo elinyoko zako niyabona ukuthi ingoma yinithi inhlangu zethu nenswazi zokuhlala kamnandi revenue but mina at least i-XUV yami ne-sunroof inswazi ngalihlolisa ngaphezulu mose mara amakhuwa zakulwa nami madoda mara bakuzamele bazwisise madoda ukuthi ingoma iwela ikosi ithabile nesitshaba samandrebele sithabile niyawazi mara amandebele ukuthi ngesikhathi sengoma nomberega awulise enhlake ngifuna ondlalele enye ivoice note yomunye umngani wami manje sifocuseni kuwende shopping yeMahindra niyayazi ke le hayi inkosi la ikhona nabu umnkosi nayi inkosi la ikhona wow look at this nayi inkosi la ikhona manje guys khohlani ke nithi Mahindra scope yensimba igobe kumshayeli it's a 4x4 7 seater kahle it's a family car masingaba serious kahle 2026 sonke siya drive iMahindra khona it's an advanced affordable car asiyekeleni ukuthenga abo baba kabereki benkoloyi and go for comfortability and advanced technology cars to see if you qualify to buy or to test drive Mahindra use the link eko caption yami or kuma comment section I think this is my last vlog for the year 2025 happy new year guys niziphathe kahle ngithanda blind don't forget to buy Mahindra.